سلاف و ریز تماشاوان هێژا di bernameya helbestê nemir de em îro jî li pêşberî wana. Belê temaşevan hêja em ê îro ji dîwana Seyd Elî Findikî çend beytên xweş, çend helbestên xweş ji we re bixwînin. Berî ku em helbestê bixwînin, ez dixwazim weke her car dîsa jiyana Seyd Elî Findikî bi kurtî bi we bidme naskirin. Kerem kin em hev re guhdarî bikin. Seyd Elî Findikî di sala 1792 mîladî de li Findika Botan hatiye dinyayê. Findik nehiya dihêya qeza sêrtê ye. Seyd Elî kurê Seyd Süleyman, kurê Seyd İbrahîm, kurê Seyd Umer, kurê Mela Hesenê Xetîb e. Ev malbat bi rêya Şex Ebdulqadirê Geylanî digihêje İmamê Hesen. Seyd Elî zaroktiya xwe li Findikê derbas kiriye. Pêşî li cem bavê xwe xwendiye. Pişt re weka adetên zaman ji Findikê derketiye û çûye Harûnan. Pişt re li gundê bafê li cem Mele İsmaîl, li Kercosê li cem Mele Necmedîn, li Bişêriyê li cem Mele İbrahîmê Korikê xwendiye. Pişt re Seyd Elî çûye Ferqînê. Li mizgefta Behlûl Bek li cem Müftî Seyd Ebdurrehman û Mele Hesenê Kiçik û li cem Mele Yaqûb û Mele Hemîd heft sala xwendiye. Divan salan de dersa feqîyan daye. Dersa Farsî li cem Hacî Fettahê Hezroyê xwendiye. Her wisa Seyd Elî jî dersa wî ya ferayîzê daye. Seyd Elî îcaza xwe ji Seyd Ebdurrehman standiye. Piştî ku vegeriya Findikê, demekî li cem apê bavê xwe Şêx Hesenê Findikê xwendiye û îcazeyek ilmî ji wî jî standiye. Ev îcaza ku standiye ji hêla hikûmetê ve tehsîla mezin hatiye qebûlkirin û leşkerî nekiriye. Seyda müddetekî li Findikê melatiya gund kiriye, dersa feqîyan daye. Fetwayên Findikê û derdora wê wê demê tem li hêviya wî mane. Li ser teklîfa Şex Ebdullah kurê Şex Mihemed Nûriyê Dêrşewî, müddetekî li gundê senatiyê ders daye feqîyan. Sala 1927 de Şex Seydayê Cizîrê ji bo dersdayînê wî dawetî cem xwe kiriye. Li ser Dehlê ku gundê Şex Seyda bû, demeke dirêj ders daye zarokên mala Şex Seyda û feqîyên wan. Li ser xwestina ehlê Cinibrê Şex Seyda izna wî daye, çûye Cinibrê. Cinibrê gundekî Cizîrê ye. Seyda 25 salan li Cinibrê maye, ders daye û bi fetwayan meşgûl bûye. Şêx Seyda hem îcaza ilmê hem jî îcaza xelîfetiyê daye Findikî. Findikî xelîfê Şêx Seyda ye. Şex İbrahîm Heqîyê Basret jî îcaza xelîfetiyê daye Findikî. Seyd Elî Findikî çawa ku alimekî mezin bû, wisa şaîr jî bû. Qesîdeyên wî di nava xelkê de gelekî biqîmetin û gelekî jî bela bûne. Ev dîwana wî ya zimanê wê gelekî hêsan e, her kes jê fêm dike. Bi piranî qesîdeyên wî şîret û wezin. Zimanê wî gelekî şîrîn bû, gelek caran sohbetê xwe de henek dikirin. Ji deveran xelk dihatin cem da ku dersekê ji bo teberrûkê li bal wî bixwînin. Seyd Elî tu caran dilê kesî nedihişt. Her tim beşaş bû, sê kur û du keçê wî hebûn. Seyd Elî di sala 1967 mîladî de wefat kiriye. Li Cizîrê li cem tirba Şex Seyda li taxa Qelê hatiye definkirin. Li ser tirba wî ev beyta wî ya meşhûr hatiye nivîsîn. Di dunyayê heçî rabê, feqîr û şêx û axa bê, ji ber milinê xilas nabe, di şerq û hem di xerbê de. Gelek berhemên Seyda hene, mixabin bêyî dîwana wî ya ku nûbiharê çap kiriye, berhemê wî yên din çap nebûne. Belê temaşevan hêja me bi hev re jiyana Seyd Elî Findikî guhdarî kir. Em ê niha jî çend beytê xweş ji dîwana wî bixwînin. Belê temaşevan hêja me di pêşî de jî gotibû Seyd Elî Findikî gelek helbestê xwe di dîwana xwe daxilebe li ser fanîbûna dunyayê û li ser em bêjin wez û nesîheta nivîsandine. Lê belê li ser jiyana civakî jî û li ser eşq û evînê jî li ser dostaniyê, li ser gurbetê jî gelek helbest nivîsandine. Ez dixwazim çend malika ji dîwana bixwînim ku li ser eşq û evînê hatine nivîsandin. Ez ê li ser wa dîsê beyta bixwînim jora. Bir reqîb eyweh te ez kuştim, ji mehbûbê te ez hiştim, ji belgê rew neqî şiştim, wekî dara zivistanê. Temaşevan hêja ev li ser eşq û evînê hatiye nivîsandin. وەکە من هاژی گوتبوو لەوێ دەرێت بێ ڕەقیب ئەیوه تا ئەس کوشتم ئەدەبیاتە کلاسیکدا یانجی ئەدەبیاتە دیوانێدا یانجی یا کەڤن دەبەلکی ڕەقیب ئەم کارم بێژن هەمە بێژن هەمی
هەلبەستاندا هەیە ڕقیب گەلێک جاراتێ ئیفادەکردن ئەف مەزمونونەکە دوێ ئەدەبیاتێدا کو ئەو کەس ئاژی ئەو تشتا کو ناهێلێ عاشق بگهێ دیلبەراخوا ئەم ژوورە دبێژن ڕقیب ئەو دبێ ئینسانێک بێ دبێ کو ئەم بێژن ئاستەنگەکە دی بێت دبێ کو تشتەکە دی بێ ئەف چ بێ ئەم ژوورە دبێژن ڕقیب ئێدید عاشق ژی هەردەم ji رقیب گلی و گازندا دکن ji ber ku nahêlê xwe bigihînê dîlbera xwe ji ber vê şeklî gotiye reqîb eyweh te ez kuştim ji mehbûbê te ez heştim dibêt nahêlê ku ez bigihime dîlbera xwe te ji mehbûba xwe heştim ji belgêre û neqî şiştim bê weke pela te ez weke pelê darê te ez şiştim wekî dara zivistanê ew dara zivistanê çawa ku pelê wa ji wa dikevin û tiştek bava namînê rûd dimênin tazî dimênin dibe ejî te ejî weke dareke zivistanê wilo bê pel heştim te ez xistime haleke ew qasî xirab de deka beske ji vê zilmê bike carek li min hilmê te ez kuştim bi vê kulmê nihiştî bê me eywanê temaşevanê ja dîsa ji reqîb re dibêjê ku رقیب نهێلێک خۆ بگهێنێ دیلبەرا خوا دبێژێ چێ بێ دەکا بەسکە ji vê zilmê ji reqîbê xwe re dibêjê êdî bes zilmê bike carek li min hilmê dibe êdî carekî jî heme rûyê xwe yî nerin nîşanîn bike û çekî hêsaniyê ji me re çê bike te ez kuştim bi vê kulmê bi kulmekê te ez kuştim nehiştî bê me eywanê dibêt nehêlê ez werime qesr û eywanê cem dîlbera xwe êdî bes zilmê li min bike heta kengî bikî kînê ji dil rakî cûyê xwînê eger dilber me bîr bîne te min ne derbe yabanê temaşevan hêja li vê derêjê em karin bêjin dîsa ew usûla uslûba edebiyata klasîk bi rengekî gelekî fesîh îfade kiriye dibe heta kengî bikî kînê bi heta kengî tê vê kînê tê vê em bêjin neyartiyê me re bidomînê ji dil rakî cûyê xwînê ew qasî ku dilber ew qasî ji aşiq dûr ketiye aşiq nikare herê cem dîlbera xwe û ji ber vê yekê dibe weke her carekî cokê xwînê ji dilê me radikê ew qasî zilma te zilmeke xirab e eger dîlber me bîr bîne te min ne derbe yabanê dibe heke dîlber me careke tenê me bîr bîne minneta te li vê çola heye li vê beyabane heye yani li vê dirê manayê çi ye manayeke gelekî girîng e dibe ku dîlber me bîr bîne ew tenê dilê wê me re bê û em di dilê wê de biçekî cihê me hebe minneta te li çolê ye em yani te çi bike tu bê minnetî em hiç em ji binî em ji te natirsin yani li vê dirê ew uslûba edebiyata klasîk gelekî bi rengekî xweşik tê îfade kirin ku alim û an jî pêxemberê îslamê dibêjin çi dibêjin yani pêxemberê me aleyhissalatu vesselam û alimê îslamê karin bêjin çi dibêjin dibe ku Xwedê Teala dostê te bê wekî dî dinya hemî neyar jî bê te qedr û qîmetê wênîne bedêyû zeman Saîd Nursi ew xwe jî bi vî rengî îfade dike dibe wextê ku Xwedê ne dostê te bê hemî dinya dostê te jî bê te qedr û qîmetê wênîne lê dibe ku Xweda dost bê hemî kes dinya hemî jî neyarê te jî bin em bêjin te qedr û qîmetê wê nîne tenê ku Xweda dost bê li vê derê jî em zanin ku di edebiyata klasîk de dîlber her dem kiye an pêxembere an jî Xwedê Teala ye eşqa îlahî malûme di helbestê xwe de gelek cara gotine li vê derê jî bi rengekî xweşik îfade kiriye rastî em ê carekedî vê beyta xweş bixwînin heta kengî bikî kînê ji dil rakî cûyê xwînê eger dîlber me bîr bîne te min ne derbe yabanê temaşevan hêja em ê niha jî beyteke ku li ser belkî jiyana civakî an jî li ser belkî fanîbûna dinyayê tevlî hev em karin bêjin beyteke wilo em ê bixwînin ji were bi vî şeklî dest pê dikê bi êne dîne keyf tunîne dil hezîne çavgirîne hey hewar em bêxweyîne ji zilmê re bûne hedef temaşevan hêja li ser rewşa dinyayê dinerê ku dinyaya em bêjin aliyê wecihê fanî gotiye êne dîne keyf tunîne yani li vê dinyayê ew însanê ku em bêjin keyfayî hebe kiye tenê ew kesê dînin ew ê ku aqlê xwe winda kirin hişê wa ji serê wa çûye dibe ew tenê ne dibe yekê ku nedîn bê keyfa wî jî nîne ji ber çi ji ber ku dinyayê de her dem derd û kul hene غم û elem hene ji ber wê yekê gotiye êne dîne keyf tunîne dil hezîne çavgirîne em keyfayî jî nîne û her dem jî dilê hezîne her dem jî dilê dişewtê û çavgirîne çavê wî jî digirîn ji ber çi ji ber
كلو كدرين دنياي هي هوار ام بخوينا جزل ميرا بونا حدف دبي ام الفي دنياي او قاسي ام دحالك نخوش دنا وام زلميرا جي بونا هدف وكهون زانن 124 هزار پیغمبر هاتنا عليه الصلاة والسلام حمياجي قدر ندانا في دنيا حمياجي تشتر بري إنسان دانا آخرته دانا أقباء قوتي تجارة جدل خوانا برنا في دنيا قوتي خب في دنيا و جريندن الفي درجي أمكارم بيجين سيد علي أف معنا في شكل إفادة كلية أزجار كديب خوينم إين الدين كيف تنينا دل حزينة شعف جرينا هي هوار أم بيخوينا الظلم را بونا هدف تماشاوان هجا من هاجي بيتك ديب خوينن كو راستي فلسفه دنياي يا انسانكي نشاني مدده به انسان مسلمان لازم كو چاوا لدنيا بنرن بفي شكل قوتيا دينه ما يك دينه تمام از بخوا ببم جيرا غلام ايكو جي دين را بتزلام حسكي بلا بتش كربلا الفي دريجي جبوي خزمتا دين سر خزمتا دين وقول سكنيا قلت دينه ما يك دينه تمام قلت دينه ما دينه كي تماما كو خدي تعالى قلت يا مدينه وتمام كريه بشتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام هات سروي عردي و ام بيجن 23 سالا جي بشتي پیغمبرياوي قلت من دينه وتمام كر من دينه ام بيجن خدي تعالى بپیغمبر عليه الصلاه والسلام تمام بو و دینه داویه و پشتی ویرجی ایدی هاو پیغمبرتین دینه کی دی ایدی هاوته و خود تعالی گوتی از نه علم اف دین وری خرا کرنجی وری تخریب کرنجی خود تعالی او غرانتیجی ام کارم بیشن دایا گوتی دینه ما یک دینه تمام از بخوا ببم جیرا غلام از جوی کثیره ببم غلام کیه ایکو جدین را بتزلام ایکو جدین را زلام به كوج أول إسلامي را خدمت بكي بكي به أجوير بما غلام أز بما كولا وأولام كي جبه حسكي بلا بدش كربلا وجي كربلا يجبه أجوي إنساني را أصحابك ما غلام معنا بيتشيا كربلا وكون زانن إمام حسين وأمكارم بيجن هفاريوي الويدري هاتنا شهيد كرن جبر ويكي نافوي جهي كرنا كربلا يعني كرب وبلا يعني الويدري زيدا زحمتي وبلا ونخوشيش بركو تشيبويا نافويدري كرنا كربو بلا قلت ايدي او كسي كوج دين اسلامي لخدمتي بكي از جرب ما غلام حتى بلاش كربلاء يجيبه حسكي بلاش كربلاء يجيبه از جويره بما غلام يعني الفيدري الشخص نرم الخدمتاوي دنرم تماشبان هيجان ها جمع دي سي بيتاب خوينن لسر فلسفه طريقه نقشيه بلكي هاتي نويساندن طريقه نقشيه چاوايا شكل سروي سكنيه قلت هرچه طريقه نقشيه ورديوي ذكر قلبيا حربو شريوي بدزيا ها قوتنا شيخو ملا تماشا بانيجا الفيدري يعني نقشي تشاوى لجياني دنرم بشكل قوتيا هرچه طريقة نقشيا ورديوي ذكر قلبيا يعني ددري خدا ذكر دكن نزيدا بأشكري نب دنجي بلند وهم بيج الميدانا حربو شريوي بدزيا ها قوتنا شيخو ملا يعني حربو شريوي تشيا بدزيا يعني قلبي خدا الشريخة بنفسا خورا بشيتين را لكن ديسا بفي شكل دوام كريا قلت يا قلبي خو باش صافي بكن ذكري خفي تيدا بكن خوش هر كسي وندا بكن قروا دفي يا بيبلا تماشا بانيجا ام كارم بيجن اف بيت وكا ضرب مسلكيا وكا قلتنا كبيشيان كو براستي هيجايا مرو جبر بكي بلكي تاني نجبوي نقشيا جبوي حمي انسان جبوي حمي مسلمان جي ام كارم بيجن افاده قالك خوشه قلت يا قلبي خو باش صافي بكن شكو مدبرين هاجد هناك البس عند خدت على قدر دايتشي إنسانة الزمان وقلب إنسانة يعني بيشي قلب بلكي قلت يا خدت على الشكل و لأمبيجن المضبطة والرنجي و نانري الشي ودنري القلب ودنري هكا قلبي وباش وصافي به جي خديرة وجي إنسانة رباقش به أو جبوي بي بسا وكيدن لتشتي دي خدت على المال وملكي خلكي العشيرة و نانري قلت يا قلبي خباش صافي بكن يعني بيشي إنسان بقلب باقش دبي وخدينك بقلب قريش دبي بيس دبي قلت قلبي خو باش صافي بكن ذكري خفي تيدا بكن يعني ذكري خو بدزي بكن ناف خلكي دنگ نفدن بانگ ندن زيدا خو ندنا بيش خوج هر كسي ونضا بكن يعني چين اش خلكي ريجي نبيجي نمجبوري كنت تجبيري وافقاس مخير كن افقاس مذكر كن افقاس ميجي روجي مكرن مقرتن نحوجيت في بيجي قلت يچه خوش هر كسي ونضا بكن قروات في يا بيبلا اف يا بيبلا يا قلت تعالى قلت يچه قلت يا
خير أخوة خير أخوة وعبادة أخوة وطاعة أخوة جهر كثير نبيجن جهر كثير أشكال نكن بدزي بكنش ورا أفتشترا ها بلكي يفرض إنسان نمجبورة وأنا أخاف بك يعني ميجي أخوة أم بيجن روجي أخوة أو يفرض نمجبورة وأنا بدزي بك وأخاف بك لي بلكي يزيدا وكنافلة وكسنة زيدا وكذكر وتعاتي ولو كو إنسان شغل كير نبيجن جويرة تشترا تشكو خدا نكيد بكو ريا بكفيدا قلت يا شيء جروا دبي يا بيبلا يا بيبلا إن شاء الله أفا دي سادة دوام هيدا عيني فيرنجي دي سادة دوام كريا قلت يا هركي بكت إعلانية داخلك بزاني أو كيا بشبهة أو نقصانية برسي بكن شيخ وملا أفجي براستي بيتك خوشك وهجاء مروج بربكي هركي بكت إعلانية دبيكو أو كي إنسان إعلان بكيكو خير وخوشي أخوة تشتي باشي كرن وانا إعلان بكي يعني أم بيجي صدقة يقدابي دناب إنسان هذا بيجي تشيولو بيخنبري ما توصية ناكلنا قلت يب دزي بدن حتى قلت يب دسكي ودا بلا دستي دي نبيني أو قاسي خف كرناوي باشا هركي بكت إعلانية داخلك بزان أو كيا بشبهة أو نقصانيا أو تشكي نباشا كنت بهم إيرون فلان تشكر من فلان خير كر من فلان عبادة كر أو نا نباشا برسي بكن شيخ وملا شيخ وملا يكود علم ده ود عرفان ده البيشيا ملات يكو زانا قلت جواجي برس بكن وبفي شكلي جوار ببيجن هركي ملايكو وبي علمو عمل تقواها بي كبرو حسد جموين بي بيروز بلي رتبا ملا تمام شبان ايجا الفي درجي ام بيجن لجبوي انسان البيشيا ملات يخوال البيشيا جفات اخوال البيشيا جواكي جبوي وا وصفه قوتيا كو ام اغلبها ام جبوي عالم يخورن بيجن ملا وصف ملائكي ام بيجن ايدال قوتيت في بيت اخوده براستيجي خوشك إفادة كريه قلت يه هركي ملايك وبي يعني كي ملايك وبي كو إنسانك ملايك بي دبي چه بي علم وعمل تقوى بي دبي چه دبيش بيشي علم وعمل وتقوى أف هر سيجي جرينجن يعني يك بتاني بلكي نابي مثلا از بيجم كو ملايك زيادة تقوى بي وقت علم نبي أو جي بلكي زيادة فايدة ندي قل جبركو فايدة بديوي اللي بلكي ندي دردورابي اللي بعلم إنسان فايدة خوا ددي دردورا خوجي حتى قلتنا إنسان دفيج هر تشتي خوا زكاة بده زكاة علم جي قلتيه تشيا قلتنا كو إنسان بعلم خوا الدردورة خو بلاف بكي وريا قنش ريا راستي الجوار جي نشان بده أفجي بلكي زكاة علمه بدفي علمها بي تشكو بي علم تنكاري بلكي إنسانة روناحي بكي وبشر عمل يعني نتني علم أريز هر تشي زانم اللي بلاس تشتكي ناكم أفجي نا روشك باشا دفي عمل جي هبيك وإنسان بوي علمي خوا عمل بكي دقنا فايدة بدي يعني تشقى زانبم كو خوارنا نانكي باشا لكوزيو خوارنا ناني نخم تفايدة ناقه من أو جي عمل جوي رنجي جوي عليفة باشا وبشتي عمل تقوجي لازم أري أز دزانم وأز دكمشي لبلي ديسا بيونديه إنسانكي وخدي تعالى نباش من كوش خدي تعالى نطرسي أو عمل جي بلكي تفايدة نديه قلت في تقوجي هبي وبشتي بيرا قلت كبرو حسل جمينة بي افتش جانا انسان دخلنا كبري ده وقت انسان علمي هبي عملي هبي بلكي تقوى وجي هبي جانا ايدي الشيطان تكفي بن دليدت بيجي ميزن افقد شيء هنا تجنت غرانتي كريا ايدي خدينك تبيكو انسان را كبر شيء بي افجي اغلب جي بلكي جبوي عالما خفكك زيده بتالوكه زيده خطرناكه قلت علم عمل تقوى هبي كبرو حسل جمينة بي لازم جبوي مسلمانكي كبرو حسد جي لجميع إنسان نبي أري أفجبوي ملايكي قوتيا لبلي أفجبوي حمي مسلمان شي جرينجا كبرو حسد جميع نبي بيروز بيلي رتبة عملا دبلوي إنساني رتبة عملايا إيدي بيروز بي يعني شما تشكو تام ملايكي إيدال بوي شكليا استخوازم جارك دي في بيتا خوش بخوين براستي هركي ملايكو وبي علمو عمل تقوها بي كبرو حسد جميع نبي بيروز بيلي رتبة عملا تماشبان هجاد داوي هلبسك خودا سيد علي فندكي ديسا ام كارم بيجي مخلاص خوب كارانيا والسر خوا قوتيا وديسا خوا رخنا كريا يعني كيمايي خوا قوتنا بفي شكل براسي خوشك جي قوتيا خدي جرازبي رحمه خدي لبي قوتيا ازمان دريج تعالي جهر تشتيت دشتغلي حقيت يج بعقلي ملتبديت تشنزلا بل الفيدري خوا رخنا كريا قوتيا ازمان دريجي تعالي قوتي علي تزمان دريجي حشا قوتيا يعني زياده تشتغلي
زمان دريج بوي كسي زيده دشتغلي ام دبيجن جهر تشتي تدشتغلي يعني افجي تري وصفه كان باجا كون زانك بجهر تشتي دشتغلم شخوره دبيجي حقيتيش بعقلي حشاد بيت بعقلي حقيتيش بربيكي ملتبتي تشنزل حقيتيا كم تشنزلات تشن شقامل تبخن قوتيا حشا جبوي خو قوتيا رحمه خدي لبي براستي خوشك ifade kiriye swazin ve beyti jar kedi bxoynim û bernamaya xwe li vir xilas bikim ez mandrê ji tealî ji her tiştî te diştexilî heqê te ji beaqilî molte bidîtin çend zelem rehma xwedê lê bê li Seydayê hêja Seyd Elîyê Findikî belê temaşevanê hêja îro jî wextê me xilas bû em hatine dawiya bernameya helbestê nemir heta bernameyeke dî bimênit xêr û xweşiyê de bi xatirê we